emoyeni bakithi kuyatshisa emoyeni yethu kwemkanwami solo emoyeni bakithi kuyatshisa singethi emoyeni yethu kwakubuhlungu emoyeni bakithi kuyatshisa emoyeni yethu kwemkanwami solo emoyeni bakithi kuyatshisa singethi emoyeni kwakubuhlungu A very good morning to you. Welcome to the Breakfast Club. My name is Zenzele Ndebele, and this is Sake Online. Today we have yet another edition where we look at the history of ZIPRA, the history of the liberation struggle. These are the stories that are interesting. These are the stories that bring a lot of memories, a lot of history, and these are the stories that have not been told. And aside, we have taken it upon ourselves to find the people who played the role one way or the other, get to hear their stories. And today in the program, I have someone who's very interesting. He didn't carry the gun, but he participated in the liberation struggle in a number of ways. Ngiyabe ngikhuluma nobaba uShadrack Maziwa Pepe. Ubaba uPepe uzelwe ngama 1940s. He says his father was in the Rhodesian police while he joined. So part of his life he grew at Mzilikazi police station, and then later on he joined Amapasi or Wange Express as a conductor. Later he became an inspector. Of course, he was a driver, and in his old dealings he really had a lot of interactions with Abantu Zipra. With I'm sure he will tell us even his experiences in Skatseku ground. So today we want to find out about those who did not really fight or get trained, but they were more like, maybe this is what we call today the war collaborators, the ones who played a big role, because without the community, ZIPRA would not have managed to achieve any goal. If you talk about China, you are the fish, and we are the fish, and you are the water. And of course, without the water, the fish cannot survive. And without the communities, the freedom fighters would not have done anything. Babu Pepe nyabubingile. Yebo ba. So asiqale lapha ngokuthi wena uyazalo uyakhula ezombangazo lezi ngibona ngani probably uziqalisa ngabo G lapha. Kwakuyini uji? Uji nxa sasisithi G sasisitsho ukuthi silwe ngoba obaba mkhulu babese bekhulume kakhulu bengazwakali. Faka izikhalazo kungazwakali. Ikho sasesiqalisa ukuthi G ukubulala. So wena ngesikhathi seji lapho wawungaphi? Ngangikhona. Akusitshela ukuthi wawusenzani? Mina ngilaba abafana abagijimayo. Kuthiwa kade silibabiza beThekwini. Youth. Ngangiyouth. Ithe esasijikijela amapholisa. Ungangitshela nje ngelanga eliyi-1 olikhumbulayo kakhulu isibile nje? Ngikhumbula mhla unkomo ese-trade goal. Kuthiwa uye ekhoti. Kuthe ngesikhathi sokuthonisiwe thina sasiphandle sibuthene. Amajoni esekwazi ukuthi nyabona sokumele ephume. Baqalisa ukuthi sihambe sichitheke. Sayekela ukuchitheka. Saqalisa ke ukulwa kwachawa amathegesi. Abanye bagcina belimala besithini. Mina salwa sijikijela amatshe, ngabotshwa. Ngase mbuyelela isicathulo sesikhumukile ngibaleka. Babelezinja amajoni. Ngaye Wescom. Wescom ngafika khonale. Yahlala 3 days sayekhoti.
ngabuza ukuthi kini kunga ngathi kuseGwelu nganikwa iPI koBulawayo ngingasafuneki la iko ngahamba ngaye ekhaya eGwelu mangifika eGwelu nakho kuyachisa khona kube lemhlangano ite sihambayo sithini sithunywa ngabadala eGwelu kwaba lo msindo futhi eGwelu ke ngaze ngabotshwa sesilwile kakhulu ngabotshwa ngagwetshwa 6 months mangiphuma lapho so wawulibijele eGwelu khona ba okay enkulu sithe ngiseGwelu yabona ngiku 1 month sayanga eselukwe lapho engaqedela khona ijele yami eselukwe suke selukwe mhlawumphumile sayanga konema kiboka Francis chisa khona lezapho from konema hlala ngaye ekhaya ngathi mina ngabe mbuya lapha koBulawayo sembuya lapha ke koBulawayo asebentshela umthetho kuthi hayi lokho okukulwa kakulunganga siyahlala sifayindile uqeda imali njani umthetho yona sazizenzela umsindo but yoni iphathi njengezapho badala babengawufuni ukuthi kube lo msindo sasifundiswa inhlonipho ukuthula singalwe yikho kuthe 1975 lapho ngajoyina isikhondekile so ngo1975 uba nguconductor lapha siqalisa ukuhamba endaweni ezijiyeneyo ngesikhathi nesimpipe la siqalisile futhi kuyavuta ilapho engaqalisa hayi ngangisizwa ngo75 hayi ngo76 lapho engaqalisa ukubona abafana bethwele umpopho so wawusizwa njani nxa babona abafana uhlanga labo lapha bethwele umpopho wawungesaba ukuthi bazawudubula ngangifuna lokuthi ngihambe bethi hayi lina kumele lisebenze khona underground yini phela okumele lenze lokhu ngangivele sensiza ukuthi nxa ngiyabe ngisegangeni ngingababonanga ngizwe inhliziyo yami ibuhlungu ukuthi ingcenye abafana labana babele contact badutshulwe phinde ngisinike isibindi ukuthi nxa kwenzakala into enje ukuthi bahlangene badutshulwa ngabe sizwile ngangasafuna ukulala ngababonanga nxa ngisegangeni so wena wawubuye etown lapho usegangeni etown wawuhamba lani kona nxa wawuhamba egangeni kakhulu igwayi kwakubhenywa babebhema igwayi hayi okokudla sasithenga sesikhonale ukhona omunye khathesi empini wayengumkhwananzi uAndrew Ndlovu yes uAndrew echayiwe lapha noma lingambuza yena uyakwazi uzalitshela ukuthi sakhuluma la uBhebhe lo Mathabisa umoya uMathabisa
yithe sasibuya le mithi nathi sinikwa esenilokhu ukuthi hayi iphuma njani kasikwazi bonke lipseni uchaja la bamchaya esinangeni futhi yithe sasibuya le mithi iGambusi mina ngayithenga amakhaki lani steam mina ngathenga Thengela abafana yeah ngemali yakho hayi ngemali yefemu uphuleni was kind wayithi mali becela abafana laba libanike so lalithatha imali yefemu la supporta icompany support icompany yayisupporta okunye mina nami nqa ngilayo sesile into ezincane nje so istruggle lesson nje sasingaso struggling kwakule order la ya kwakule order logistics ama company ay supporta bona babesilwa but wawungakhanyi to an ordinary person kwakungakhanyi ya ngoba la nxa bona babe thethi imali ebhukwini babe sayina ZF Zebra Forces tikiti liyasala linjalo ngelitshengisela babengafuni ukuntshontsha ukuthi yebo uyalakondeta thatha imali lokho kwenzakala ngemuva sesithethilizwe sokula Matiste yaso ngathi kuyaredwa imali ngesikhathi sokulwa kungakabi ceasefire hayi so wena wawusinxa uhamba yini wawuhlangana la kuyini abafana egangeni lapha emini uzihambela nje wawutshova ngapi ngesikhathi sene wawudrive usiya ngapi ngisemzola Mzola Chocholo Kana Tandanda Chitete Lusulu yiwo ama area engaka Andrew ke la uvolunteer mkhwa antu Andrew ngangimchiya eTongamuzi so babegada amabhasi abafana ya babegada kwezinye insuku but ayikhona nsuku zonke ungabona begadi ibhasi babe besiyakhatshana engcenye besuka Jocholo engcenye ngithi bayani njengekamejele beta sizalichiya phambili so lina lalikwazi lapho kokusuba lama road block kumbe vela ayingabi khona ama road block ayesiba khona ama road block kanje ayesibe thareni kuphela eguswini kwakungangeni wale etandanda wangaphunga uhanjwa ay babebusa abafana wena babebusa yayithi ngangena esinangeni khonale kumbe ku1 na ku2 kayibuyi kwakuliwa mpela kwehlula befuna ukuthatha inkomo ezinye bhade zabuya lamaDA se-reinforciwe ezinye eziningi zaphenduka zabuyela abafana bazithatha inkomo hayi zathathwa abanikazi baziphendula kuphela kudutshulwa mhlanoku umbhobho wakhala ekuseni ngama-8 up to 12 uliwa wena ibhasi yabe ngasahambi ke lapho hayi iyahamba njani so kulesikhathi I think ungabo 79 or somewhere lapho wena langcwaba khona amagerilla abulawa eJocholo akusitshele ngakho amagorilla la mina ngathi ibhasi imile eyangaphi ithatha amagorilla esenipho abanye bathi hayi kwase kuyisizifaya bathi hayi singangena ebhasini
kanti sasike eZambia sisihambela ngenyawo abanye baqhuma so abanye kwaphikiswana mina ngabachiya konaphi ibhasi imile number 3 eSempolo hayi eJoJolo Jolo besiye eSempolo ngadlula mina ngabuya ngapha koBulawayo kwathi kumbe ngama 3 to 2 lelo ibhasi lasibhonjiwe ibhasi sibhonjiwe kusisa kwakona ngiyali futhi sesifika lapha akusadluleki ibhasi phakathi komgwaqo lokhe kulabantu phakathi sebefile sarivesa hamba sapota ngapha eFatima getini sangena eManganganga sathuthele eJoJolo basa isikhamba so 4 days abantu lokhe bephakathi kwebhasi ababhombileyo babhomba bahamba anje amachopa avela ngapha ewanki banye bahamba kwabuye yinye u24 yayo bayichayela eLupane eairport acha udriver la so kwangamarodija la ekhaya khona ubilebile wasana reta kuphela izangime wayikhulula kuphela yazi yafika eSendux isilembobo 5 ibhasi 24 le yane benjiwe u23 wafika walachwa ngumkhiwa lwana othiwa ngutayiga umzotsha hayi uDokotela oweSendux oweSenpo hospital wamlapho tu khonapho sokuyisisiphaya zilomqhele owe-United Nations ukuthi wasibhomba kuphela Smith but le ku-24 akula gorilla elachaywayo wafi imota zalidlula bazochaya-ke yelo driver. So wena ngesikhathi nesi uhamba uhlangana namagerilla bake bakuhlupha amagerilla? Hayi sasingabangani yiko ngithi babecela babengafusi babecela nzange ngenze inhlutshwe ligorilla anzange ngenze ngithathelwe imali ligorilla mina obanika inqawulayo yayivela ikhona yayiza kuyanga yena uphuleni kazange ke noma ibhasi yayifela nga nguye drive ebuye elobo makanika bengamenzi lutho lalo oka Mendelssohn uKevin wayihambela le eSenpo driver yena ibhasi. So sekuwiniwe lapha sekusiba lamagugurawundi uloko ngudriver webhasi? Hayi ngi-inspector. So inspector. So kutshintsha njani lapha? Laphana kwaba kubi
labana makukurawundi babe layinisa ukuchaya babenganandaba ukuthi lisotsha lipolisa amasotsha babevele bezontana lawo ma ungumziprawo you are gone nxa kumbe uyazakala suthengiswe ngabantu bekudinge you are gone babebulala fe emini lokudula wena awukahlangana labo amagugurawundi akusitshela ukuthi first day uhlangana nabo ngaqala sabafica eSt Luke's eCrossing lapha abantu laba abalo moyo omubi hayi ngathoko ukuqala ngadibana labo kobhinisi khona sisiyana eFolo bagqoke amapereta abomvu kwehliswa abantu nxa sebengena abantu sebeswele lokho aba uchaywa laba bakushaya azange benchaye kodwa babekwethusela bazongithwalisa ke nzima eSt Luke's hayi eMbembezi lapha eBridge sikhwela befusani sikhwela izipho abantu bephungu phakathi kwebhasi bechaya ngani ngezidindi zombobo kuthiwa bethi phansi nankomo manje abantu ukuthi bevule lowo mlomo ukuthi phansi nankomo kwakunzima kwafika omunye umoya endaweni ukuthi ngehle ngale ngangena so lapha emnyango ngafika ngathi asoze bekutsho khonoko kutsho unkomo yilida yabo so ukuthi phansi nankomo asoze bekutsho asesithi chichi nozim distance abantu ukuthi bekuqambe khonoko kabakwazi ukuthi distance kuyini mina ngisenzithi distance lisotsha baqalisa ukukhangelana bona bodwa ngathi lina abantu kalikwazi ukuthi i-distance lisotsha ibala lele lithi distance lithi umuntu odizethileyo emsebenzini njokuba mina nginje ngile bhasi le endaweni ukuthi ngithwale line ngilisele ngiyesarenda imali le kumnikazi sengihlala la egangeni imota kumbe ngiyise Zambia ngiyise ngaphi iwama distance angamasotsha phela thina sibabonayo sibona bonaba abantu abanje yibo bona bayazana badinga bathi iwe chinda nebhasi yakho abantu khonapho ikukusilako ngithe ngifika eMsusa ngathola i-road block yamapholisa ngatshela amapholisa ngathi abantu bayabulawa ngale eMbembezi hamba nini umember in charge wahamba labantu bayale bayixotsha i-road block yona le so saphindanga wahlangana labo futhi ngangidibana labo daily akwadeli basebehlala ke elokozeni khona phane ilupane yonke liyana yaba yikho ibhesi yabo yaba ibhesi yabo
sabazwela sebesecholotsho Plum ngapha songathi kuthe yebo. So abantu bafa kodwa Abantu bafa phululwa bafa ngake ngitshela ukuthi abantu bafa banga abantu izidumbu so lezi nja zazingasathi nomama wabayo kwanuka kwesabeka so babebulawe legangeni nje egcekeni abanye ukuthi gijima nxa ugijima uhlambulula nje so emabhasini lapha babethatha futhi abantu utholakale nje kumbule enxeba esithi wena distance alabana abantu benza isono kodwa ke singakuthi yena umnikazi odala abantu ukuthi lesikhathi sakho uthi ngomnyaka onje kuzaba nje ngomnyaka onje kuzaba kuzedlula nombuso uyadlula kubuye omunye omutsha lo mbuso kulomunye ohlukuluza abantu bengawuthabeli uthola abantu kungaqondakali kwenziwa nguye umdali ukuthi libe selimnakana kakhulu ngoba abantu nxa sebelohlupho sebedinga ukuthi uNkulunkulu engenele kanti nxa be-right uNkulunkulu kabamazi. Uke waba ulesikhathi lapho wanyathela khona iLand Mine? Akusitsho ukuthi uhambe njani? iLand Mine leyana sabuya kwakuyimande ngihamba ngebhasi u-15 driver nguDaniel Ncube sasithi nguSayoni wayegcina intevuso ngowenkayi esivumo mandlula icross yeDongamuzi lapho kwakulobo Andrew bamthi akafiki ku-77 wezwa amagilazi kubhe kuthi wayitshaya kulandela ubude bayo kwavuleka igodi elingaka ibhasi yabala abantu babephuma ngamawindi so benyathele emhlabathini ngaba ngokucina ukuphuma ngapho ukuthi safa mina ngicabanga ukuthi sidutshulwa ngamabhunu kwathi udriver lo yabona lokhu iviri kwaphuma udriver kumbe kwamlahlela njengalapha nesikhone khona topo lapha mina ngangigqoka ikepesi yayilokhu ikhona nje ikepesi yakhona ngatsha so konke lokhu siphuma phandle ilanga kalisekho into leyani ishukume yabaliyezi yavalila kakusakhangeleki songathi izihlahla labantu sokubapendile baba izigqoko so seziyi-camouflage konke indevu lezi kasisaqondakali sibone usayona uyatatarika so ngasimboni ungathi
socha kwi washo usithi omunye uncube leyo ngudrive wathi Sayoni wathi baba sambamba naye umfinkise konke la manje sithi sahlala kwabuyi i-helicopter yathatha ababelimele kakhulu kwabhubha wani umama nyabona owengowemalundu abanye kwathiwa sizibonele yini elifita amabhululwe So ile mine yayifakwe ngobani? yayifakwe ngama-freedom fighters Bengakwazi ibhasi zadlule. ya befakele amasotsha babesiya kuthiwa abantu bediphisa inkomo ngenkani labana bathi inkomo zingadiphi so aze mbabonile ngababuza amagorilla bathi hayi wathunywa umntwana mbe ngoyinkazana ukuthi esitshela ukuthi sime le kubo 55 size sidlule imota lezana eziyale dipa sichayo bona becandamile emakhoneni anjabona Umntwana wangakhuluma. umntwana basebembuza bathi wamisi ngoba udriver wakho wayehamba wabuye ibuthelele ivele ikweli overload abantu abayenze ngathi bayabaleka So wangamisela umntwana lona. ya uqoqwa kwethu benganxanelanga Babezidingela amakhiwa. ye Base bebamba babo. ya basebabamba babo anje kunjengokhona ukuthi esikhathini ungafakela umuntu ukhohlwe ukuthi kudle wena anjabona So ngesikhathi nezibhela kwakubotshwa lapha lina awuzange ubotshwe wena into ngabotshwa mina wabotshwa eJoJolo ngabotshwe siwali botshwa amakhiwa. So babe sebekubone njani since wena uhamba amabhasi? abantu ibaba bethengisa mina ngavunjelwa ngamajoni sise eJoJolo kwakuyi holiday inomathabiso udeni sihlezi phezulu kwecounter egrocery yangibo ngabona amajoni anamapistol ibala leli elithi maziwa lanceda bona bathe ngubhebhe anjalo amajoni asabuya ikhiwa lisithi ayusha Drake Bhebhe andaye ngishawa lo valo ngathi I'm not Shadrack Bhebhe what is your name ngathi I'm Shadrack Maziwa what where is your stupor asasihamba sesithwele ithupha ngamnika so wakhangela wampisela ngafaka esikhwameni wathi kulwana are you 10 moyo yes amchova phakathi akamba la bese emabale khonale mina lokho kokugcina ngisesiwali emini bonke abantu babendihlalise ku bonnet iseqa nami mphongo ubambelela khona pha ngiphezulu so behamba nami emzona sithesi kukana khona phana amagorilla babona abazange bedubule so bayafuna ukudutshula amagorilla amagorilla
bona besithi nyabona uBhebhe bambulala namhla eSuwali. Bathi inhliziyo zabo bathi bedubule, omunye wathi hayi ngaye eSuwali. Ukuthi anjo kwakulama labana abantu ababe bebanjiwa bekho lapho. Abe kuthiwa yikho lapho. Abantu labana ababe banjiwe bethethwe ngenkani izakhamizi. Yizo esasisebenza lazo thina bamabhasi. Bona bekolekthi imali besinike ukuthi kuyethengelwa labana abantu. Sebechaywa ngale ukuthi laba bantu libafida njani. Sibabona babhema amagwayi bathatha. Batabuya laba ebhasi obani ibani. eSuwale yikho kwabanzima kakhulu. Okungconolayo. Abantu laba babuya betshelwe ngamakhi ukuthi bezombulala. Abaphi la? Bona bana bekho lapho. Enganisebenza labo. Base batshela exactly yaba amakhi athi simfuna libuye la efile. Khathesi sebefika ukuthi bengigongote kakwenzi. Kucela abantu bayabazi ukuthi umuzo kobani bani. Sebekhuluma amajondlane ebona ukuthi ibhasi lokhu imile, why kwenzakalani. Babe sebebuya bathi indaba. Ngithi mina abantu laba bambikho lapho. Laba yibo ababebuya le mali besiphathise engathi ngokwabo. Yibo naba ababethengela amakore. Kabasakwenzi ngoba selibabambile labo. So nxa lifuna mina ngingakwenzi lokho, nami ngithathani limbambile inekumpopho. Ngijoyini. So lwana umuntu uphethe umpopho ungicela something, ngiyekela ukubuya la entubule. Wena lo mpopho uthi ngimbonenga, kanti anjo liyababona. So amagorira ayesesitshela ukuthi akusela need yokuthi lilandule ukuthi kanti sibone, ngoba basibona ngama helicopter njalo sesibaningi kakhulu. So lina liyakhuluma, likhulume ukuthi sibabonile but lingakhulumi indawo khonapho. Njalo lingaze likhulume khonapho sizamuva siyasuka. Likhulume ngoba babe besibona kwelina nxa ngama holiday basibona sihlezi lapho kuma terminal. Uyibona ihelicopter mfebe labo beyikhombe, so beyikhomba kuphela bengaduki. Yikho sasesikwenza sikhulume sibatshele ukuthi esikhathini besinike inhlamvu bethi kampani ukuthi sithathelwe imali kuthiwe esilini tshengiselo zomakhiwa ukuthi skelema Russian made. Basifundisa lembhobho amabizo akhona ukuthi lithi abantu labade bethwele impopho nje. Basitshengisa konke. Yikho nathi sethi kureporta lathi vele singasafihli ukuthi ikabakho. Sesicina lapha, wena kuyini ongathi wawukuthanda kakhulu ngabantu beZebra? Into engangikuthanda ilokho
engangikufuna ukuxabana lamakhiwu ukuthi kabanginike okungokwami bengasihlukuluzi, but nxa sisebenza simsebenzela naye enginika ukudla okufaneneyo nxa ngilokwami engakuthandi ekwenza okwakhe. So kukhona ongakuthandi ngamaZipra? Hayi, amaZipra antsho babelo mthetho owephathi, into ababeyitsheliwe nguJoshua. Mina ukulwa ngangikuthanda kakhulu, ngachinyuswa yiZAPHU. iZAPHU yeyangenza mina ngiyabona ijele ngayingena kanye, but akubotshwa kumbe 20, but ijele ukugqoka leziyana izigqoko lokutosa ngakwenza kanye, but ngezumthetho anzange kuze kube lanamuhla. But lokho kuyalala emazitoksini kunengi. iZipra isebenze labantu hand in hand, saze sathola inkululeko. Isikhahlamezi lezi sibuye lekukura le-distance. Owabona kodwa ama-distance okwawabona? Kanti nje nampo othambule nyoka kawubazi. Wawubabone ba? Khathesi ngikhansile. Ngangisiba laye lapha eLancaster engihambela ngapha ePhilipus. Bathola ezintabeni kubo mafutha la. Yibo laba babefuna ukudla. Lawo osubaphathela ukudla futhi? Hayi, labo babesidla kanyabo ngilanza ngenze niku umdistance ukudla mina. Anzange ngenze mvele. Oyela mngani lapho? Hayi. Ngoba base besenza kuphi. Anza imbelelo bungane nama-distance. Hayi, siyabonga ubaba uShadrack Maziwa Pepe kade sixoxa laye about his contribution to the liberation struggle as someone who was working in the transport industry, providing logistics and information, of course. And it just shows you how organized organizations like ZAPHU and ZIPRA were, because everyone wanted to play a part, but it was also voluntary. People felt the need to support, Izakamis would bring in food to young people, provide information, companies will support in terms of transport, in terms of money. And it just shows you that for every liberation struggle, or for every liberation, for every struggle to be successful, there is need for order. But there is need for structures. Without structures, there is no way you are going to have success. My name is Zenzele Ndebele. I'm not talking about Opusa anyway. My name is Zenzele Ndebele. Till you meet again in other programs. Have a good day. Emoyeni bakithi kuyatshisa, emoyeni yethu kwemkanwami, solo semoyeni bakithi kuyatshisa, singethi emoyeni yethu kwakubuhlungu, emoyeni bakithi kuyatshisa, emoyeni yethu kwemkanwami, solo semoyeni bakithi kuyatshisa, singethi emoyeni yethu kwakubuhlungu, emoyeni bakithi kuyatshisa, emoyeni Emoyeni